Optimismo el campo del congresista Leni Robredo, quien candidato para vicepresidente del país que él sale siempre victorioso, na recount kitaas el Congreso este tiempo. Asigun con el representante del congresista Georgina Hernandez, que este día él tiene resulta el di la recount, donde domina siempre el congresista contra con el senador Bongbong Marcos. Y expresa con este si Hernandez, live na Dateline Teleradyo and denantes aga por medio del telepono. Natapos po yung second day ng canvassing kahapon. Nung unang araw po was Wednesday ang canvassing, may natapos po na 45 certificates of canvass. And as of 9:57 p.m. yesterday, 113 certificates of canvass na po ang natapos na buksan. At tapos po ang bilangan kahapon ay si Senator Bongbong Marcos got the lead at 83,480 votes. In fact, his highest lead was 2.4 million votes po. Anoche, talia asigun na 83,000 el abante di Marcos con Robredo. Pero hinay asigun el boto ta resibi si Robredo na recount. Mayroon pa po tayong natitirang 52 certificates of canvass today. Kasama po dito sa mga remaining certificates of canvass ang mga probinsya where Congresswoman Leni won. Ito po yung Zamboanga del Norte, Iloilo City, Antique, Maguindanao, Lanao del Sur, and Northern Samar. So, dito po sa mga probinsyang ito, nanalo po si Congresswoman Leni Robredo at ngayon po bubuksan itong mga COCs ng mga probinsyang ito. Hindi también asigun debe pone atensyon el llamada que tiene ko sa irregular na kuntada del mga boto por causa con el mga undervotes, siendo mismo votante ta prefiere hindi bota como presidente y otra posisyon que taas el boroto na Lau di Marcos. Si ta acorda más de 3 semanas delayed el resulta de la elección para el vicepresidente hasta este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.